tampijuk ko ania dina phi tampijuk theklong long ba tampijuk nang chunam Karbi hana bazar nasi tamji. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kadokawe phansame nili channel hin pen cardon paper jeriklo. Kadokawe fresh up pen nona bangke lunch support lo amasi bonghom bhaji la pen ethanga bangke dali pen plimplam la kadokawe tun pen nili hospital ke dam la ke nili lam ne arizala bangke angklang elo lasi nang than pon bompo nona bangke la doai kichuji la bangke burning pi lasi la phan doai la son sinai pidun lasi nona bangke nili lang pen mix si jun pon po lasi lahai kadu ko ve jun etlo pulutang te kapre kichunai adowai same chopon tupo nona bangke la doai setame arni siang bo 2 times son 2 tablespoon na son si nang pa chotoy nona bangke la son mixing nili chopon po so kadok ko same nili video same kijut anang kelang dun bom chi phansi chuning ripon lo Diphu la son chore nong hello everyone non apor 7:15 lo han ke Chonam tami bu de Diphu market paklang pon bom pon ali tum ban sami nili tum konana sidama evening apor lason han Chonam tam ta ho lason ke bar lapson lo tening arong chatiti ki bar long lo ba son pine son bak claim long lo dam long lo bulo tang tening arong chatiti sepaklang pon bom pon ali tum ban sami la bang pulutin Karbi hana bazar nasi tamji cuman bela itu habis nah halo laki lokal lo jokan lo laki walong kau ke poi ni kau ke wah hema benti lokal benti ha kalang ma auto nang pithat rong mili ahen ru pon elo te choklo da bala hai ke jo ini aku dah hine na lo isian ta choklo nyala pini belek pon na isi na pini balai sabun ke jo itu kiman itu 50 taka sam मीठा ने tengah meter tampijuk ko ania dina phi tampijuk theklong long ba tampijuk nang chunam 40 rupees ek packet labangke 10 rupees lo hala ekta apor isi apor si kano 40 rupees 50 rupees hu anta 40 rupees pen se ban labangke 10 rupees kani pile kecho kani pila mama kecho ke tampijuk di
ini bangke last ini le video pajak pun kok lo kato ko hansame kardom pajarik lo kardom lapen nali tumang bong nili channel subscribe kelang pulote please pen nili channel same ke subscribe ji phanse tuning rilo kato ko hansame kardom pajarik lo kardom bye bye